anay. Serba naik sudah itu orang di pasar pagian. Sabi naik. Bawang itu naik. Siapa datang udah naik harga. Tapi jual mana itu sama harga. Tak ekor tadi. Mau apa beti-beti waresti? Oh nih, ala ni harga ni itu orang di pasar pagian. Biasa dia kasih turun naik turun harga na. Kalau itu bukan hin. Oh lo dah bang, ala pa kalewat tu dah naik harga na. Itu buah harga na. Oh nih, sabi saya tamu 100.000 masa kilo. Pala-palain mo menurut seperempat 25.000. Dia mah sambil menabal. Toy mak, paling mau 2 bulan naik harga ni saya baru bisa. Tahu na ya tuh menurut sabar. Dia sana belanja. Jujur masanya pas licet ko ba. Paman malo do menukon hatam. Siya dari pudo di malen mo belanja mo. Alah, totong ni bu. Nahulay mga lagpa na. Buat segala mga lagpa. Mari. Kan nga ako pasar pagi belanja. Ano sumo ni? Buat sila hatsi. Nga ako belanja. O mga lagpa. Impas ka. At yung awal tayo mga lupa pang awal sinari. Ulaw man yan. Anong siya marbete-bete ho? Nasuko nga mga lagpa rin. Ala na nga rin ko tulong ako. Sinari. Di mga lagpa. Dangulaw! Meron dyan ko dalawang sa krejok ko. Dangulaw! O ka nga kasapakatan ni dali duwaw. Malulawa belanja, berarti ho mga lagpa. Maluho belanja, berarti ako mga lagpa. Kanino kasi pakatagta? Hindi. Baula, ma. Sila na muna po. Gusto malaman sa Panginoon. Wala sa lima. Doon. Lagi aso do. Yung mga nasyado siya yung mga lagpa. Nanti dia manuai. Nalau dorang naik cium hidungan naik bah. Telai pun maju. Ini musik nomornya. Nih, dong tik musik nomor nak. Nah isa nga jodoh ra naik dah. Mereng matongan non. Shalom. Nasihat dia doh. Bos kan jadi mga lupa. Lantai dari toko. Lahu marmiam. Apa tugas menjauh mga lupa sudah dua korbe. Karena hudo. Jay, upor rumah dengan mi. Sedang saja mu. Isa dora mga rupiah untuk isu saya perjalanan non. Udah mana na dengan mi. Asin. Masih gak bisa. Sebuah maksudmu. Apalah saya lihat di bahasa ngone. Ala nangi pada belanja. Makanan disuruh mga lupa. On, lakso di padulog ko di pamakatay. Apa ka nga udah kenakinan, ano hijik tulong aku. Dan boy harua jolo mengalap bahwa asa di panghiho dong ami. Alasan masuk dia kaletung di beko. Uang belanja ang bisa orang dilaku. Ada bertingkah rupiah. Masih gak bisa satu tong belanja. Ada orang dilaku uang belanjamu. Kang udah ko pas gaja yang kuliah uang belanja aku. Masih gak beda kutang si uang belanja. Salah harua. Mo saya bibay. Terang di beko. Kung ni hatam to. Siya raman ako nang giko. Ano ba nga pagkalato hatami? Ano daw nga sa huta di ka ra? Marua ro ro sa huta. Marua mo siya maludak sa huta. Ningawag mo yan ang. Nasa ibi ba? So ako naman si bata ng sa huta yung malulupa pa di perjalanan. Mula dinirarang di ba na? Gabi lupa madimula na. Bulso ya so mangurupi, bago na ngurupi. Gabi gabis dali mo. Ang siyang mula na yes duro ako da. Alawi dari keadaan na tuwa mo di hutaan. Roma ngelet di jago nami, asa di jolok ko di perjalanan. Ala sorok keluarga mo. Sedia ba habis saya pengen mangurupi selama audison. Dok ko na sugati. Oma jang mana manuhat aku jodoh hepe. Dan dia hepe mi. Na pangido masyatu sa behita. Hola nido.
Nang boha pesiaduk kamu sogo. Akadongamu patalu roham leburu. Naniuru paduho buru molutuk sahap peho tu perjalanan. Ingot daburu patalu roham. Patalu roham. Wah, sisipo. Belum bos, ada sisipo.